Jesu Kristo ka amem pa arwaya kapyo ja pa sero pinu mempe kai pa sansa nung palu ko mo ngunum yala selo aloni timi bidu selo ngunu Psalms number 32 verse 7 sim kakasa. So ludo, you are my hiding place. You will protect me from trouble and surround me with the songs of deliverance. Si David Raja mo pinu mi ludo nong ka achi ko ka jagali ho nija lo heroen ka ayaman achi ho nong mi yan ka pinu ala ludo. Ngunu bilo himeok mi engka ko mi amia abaya mo pamilyo anu aba agyong haragil ko molu mane ho achi ami mite kakako atu ata koneya mu pamilyo molu anu agyong haragdo huchu lipa ngunu pinimi ka henjene ata ayaman trial and temptation ayo no na hag ke non luko rangun pinika habla pyo netang man harag kinon luko da ngunu mi atu ka hisab inga muge atola do inga muge am hello kwa bola ho ngunu pinimi tamwaro mi kwa bukindo ya jalo ka tamwaro mi ya jalo ka tamwaro kwa bulala ngun ka henje mi kai do pamukindo henje mi kai do pamudo koda opini ngunu mi yangu ke no la kapado selo jika ngunu kedia pion dodindolo jaga-jaga o coronavirus ilado hongunu kane jaga-jaga lockdown mula selo bon betola gari pajem hakne mapa mium ingi ken mapa budo hongun atu jaga melang kakako lemba abipa mutim betola budo ho jalopa coronavirus mi mutina mapa selo jalo jaga-jaga o bemaru nok ado le chima pata lingkalando hoka miodu miolo ngunu nina mukino ne lukoda ngunu piniko so ade ge kinsedone piniko netamba na David Raja so ludo ne no ka nge ka achi ge koka jaga luko ngunu pate ngunu ka selo ka achi ge ko no na do ne lukoda ngunu hadung pag jalo selo hagla kima hala kapado ngunu ka achi ge ko pinis ku dos do kunu hopa ngunu mulanja pini ka habla pyo ya hempe aya pa adela pini ko hello kula la 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 ngunu ka yejalo ka tamwarom kula la 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 hongunu pini mi yangu pe la hempe aya pa kudo ko da pini ka arwaya mulanja ko ngodol dol hendo pini ka arwaya dola la 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 hongunu mi pini ni tampana mo sika berso lutola don hitampa ngunu mi yangu lidol hendo pobab ka 18 ka 10 o lutola do pinu hika yangu ne hala ho henjene atami sidapa ka mo ka lidio gdana atam ho ka dadu ne hala lutla do hopa ngunu mlanja pinu ko adesa ho pinu ko adela la pinu lo yang ko dupa pinu lo arwai do ko dupa Homulan jam selo pinu yang kincho, pinu ka arwai do kincho. Amen.